एक हुबले ये भी वरो की प्रलोक की वस्याव सुक वो पच ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल हाकनी का वीडियो क्वा ओपन स्याव भी व उसदांग ने उरी लॉन्च बियंग ये का गेम Battleground Mobile India Hadien वडखांग ने बैन ये का लकम वचिपाव बनाए का तू Hawakam te kanika game de embiang ko ha Play Store wa ha Apple App Store ka tene mpu em kone we nei wan u download ye ka te ton paj iya kanika video hadu wakun khanang wa yo tip iya wa sakhyat te chwa wo sdang i cha i video la de em na perdi yong i ki wampu em u debu subscribe yo new channel snya bha ye subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho cho phiu yo ye ki video wa thame te ton sdang i cha i video Kawi neki Battle Royale game wa pau nam bha yong ka company Crafton ka wada tip i waro kam ka Battleground Mobile India ne BGMI daumi ne sedang biang ko ha India Hadien wada em la kam watch pau banai ka tu wa cha khang ne cha suspend ko na Google Play wa na Apple App Store we ye ni da pha le da ka sorkar India Kamte day waman kamni ka Battleground Mobile India daw man ko ka application wanang kong do womi biang ne comeback na perdi ki list pa tali ki application ki wada cha ben ne cha khang da ka sorkar India hakini ki snem wada dep Nei liang u Union Minister of State for Electronic and Information Technology u Rajiv Chandrasekhar da tweet unne ka sngi day wa ong wa kani to ka 3-month trial approval namo ka test ne ka trial wa le banai u padiang ne approve iya ka Battleground Mobile India khanang wa yo yi u pentikna wa man ko ka wa changan ya waro Day wa ong le wa daw paj bania bha ye kta wi pen karni ko ye ki wa pan em kam ye ka hakili banai wa wan ha chwa wo chim ye ka rai wa khaddo we ka te to ka rai wo khang do ye ka Iwa mud wala danai wa mi biang kani ka Battleground Mobile India mi ki wan ki jingjia wakta ye ka imlang sa lang te daw khang do no ye ka chi sin don Hadien le banai tang wala dam M1 i1 kam ini ijia tem khang de ye ka Hey yeto wa tweet yung minister wada cha biang open mi ya ka game Battleground Mobile India nei liang u CEO yung ka company Crafton India usin Unilson dadap uday kemen wada yo biang u open layaw ya ka ni ka game ha India we de i khublay u ya ka Indian authorities ye wada cha biang ko ya ka company yung u was dang pen layaw biang ya ka ni ka game ha India We da pentip ule day wa ong wa mslem de ka ni ka application daw em we daw ye phika u download ha ka Android phone wa ka Apple phone yong phi na ki App Store yong ki hi we ki te to na Google Play wa na Apple App Store Kamte da snyao tho i halor kini ki contain wa kalamu wa kam wa man katte ka ni ka game pu em ko ha Play Store wa ha Apple App Store tang wa mslem de em hi ko kamte ha man ha i ki wa yai cha katu ka ni sngi Kam wo pen kan mo Wakani ka application da cha ben na cha suspend ko na Google Play wa na Apple App Store ha India Hadien wada pha da ka sorkar ha usnem wada dep